Lijep pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji, a lijep pozdrav upućujem i našim gostima, a sve ususred svečanom otvorenju nove izložbe u okviru Rapskog likovnog ljeta. Naime, večeras u galeriji Rab u 21 sat otvara se samostalna izložba Poezija Drage Žervea, akademskog umjetnika Dubravka Kastrapelija, kojeg ovom prilikom i pozdravljamo u našem studiju. Dobrodošli. Hvala, dobar dan svima. A s nama je ponovno i samostalna kustosica koja je postavila izložbu, gospođa Sonja Švec-Španjol. Dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Evo, za početak, najnezahvalnije pitanje, gospodine Kastrapeli, predstavite se. Lijepo je pričati o sebi. Pa, evo, ja sam, u stvari volim reći da sam vizualni umjetnik jer se bavim i slikarstvom, i ilustracijom, kiparstvom, ponekad i dizajnom. I u zadnjih, recimo, nekih 15 godina najviše se bavim književnošću, a zadnjih, recimo, 10 godina hrvatskom književnošću, i to prvo Marinom Držićem, Ivanom Brlić-Mažuranić, a sad u zadnje vrijeme i Dragom Žerveom. Pravog imena Drago Žerve, je li imao neko, to mu je baš pravo ime? Ja znam. Da, dobro. Otkud i toliki interes za poeziju? Pa ovako, pa Žerveova poezija, pa ona je, ja bi rekao, ona je izrazito humana. Zato jer se bavi običnim ljudima, možemo to možda reći malim ljudima, iako nema malih ljudi. On ljudima pristupa sa izrazitim suosjećanjem i razumijevanjem i to tako lijepo prenosi kroz čakavski dijalekt da to jednostavno zove da se likovno obradi, jednostavno zove da se pretvori u neku priču. Jer on u stvari kroz svoju poeziju priča priče, ljudske priče, izrazito humane priče. I sve te priče su izrazito scenične. Vi jednostavno kad se čita ta poezija, vi sve te prizore pred očima vidite. I kažem, to je bila bi velika šteta da se to nekako vizualno ne preradi. Sad, meni je interesantno, znam kad dirigenti spremaju neko dijelo glazbeno, onda i proučavaju životopis kompozitora da bi se bolje unijeli u emociju i trenutak kad je djelo nastalo. Kako je kad prenosimo poeziju, kad nas to inspirira u nekakav drugi vid umjetnosti? Jeste li proučavali život Drage Žervea? Pa ovako, moram reći da ga nisam baš proučavao, ali gledao sam da se upoznam sa njegovim životom. Ne? I, mislim, radi se o izrazito teškom životu, mogli bismo reći izbjegličkom životu u stvari, i nije čudo da je on u stvari kroz svoj odnos, pogotovo sa bakom i djedom, to jest nonom i nonićem i nonicom, imao toliku veliku ljubav za svoj kraj i za svoj jezik. I mislim da upravo iz tog odnosa sa svojim, znači, precima, ali sa cijelog odnosa prema zavičaju su u stvari nastali toliko lijepe pjesme. Iz kojeg ste vi kraja? Pa ovako, ja sam rođeni Zagrepčan. I to vas povezuje s Dragom Žerveom? Pa s njime povezuje ta njegova humanost. A inače jako volim dijalekte. I to mi uvijek izazov i svaki dijalekt nosi nešto posebno u sebi, nosi emociju kraja. Tako da, evo, dijalekt me jako potaknuo, osim samog sadržaja pjesama. Kad počinjete slikati? Je li to još u osnovnoj školi? Kako je tekao taj životni put? Pa svakako, pa jesam, crtao sam, slikao sam u osnovnoj školi, onda... Tehničko crtanje u srednjoj? Da, završio sam elektrotehničku... To nam je zajedničko. Školu. Da. Srednju elektrotehničku školu i onda upisao Akademiju likovnih umjetnosti. Sasvim logično. Pa, apsolutno, da. To je zanimljivo. Generacija 71. godišta, kad smo, mogu reći, imali sreću da po Žurovom sustavu su srednje škole bile u stvari koncipirane kao gimnazije.
barem ona elektrotehnička škola u kojoj sam ja išao, imali smo umjetnost sve 4 godine, gospodarstvo i tako dalje. Vjerujem tako je bilo s vama i lijepo je bilo što se moglo pronaći, bez obzira što je to tehnička škola, ipak prepoznati da je put pravi prema umjetnosti. Pa je, istina. Mi smo, mislim, u Ruđeru Boškoviću, on je i tad, bez obzira što je bio, mislim, još uvijek strukovna škola, bila je škola na dobrom glasu i u koji se teško upisati. U koji se bilo, da, dosta teško upisati, ali nije bilo praštana ni na književnosti, ni na hrvatskom, ni na povijesti, tako da smo, ja mislim, svi koji smo završili tu školu bili potkovani i u nekim drugim stvarima, ne samo u tehničkim znanostima. Da, barem što se tiče moje škole, ja bih rekao da sve te tehničke stvari bile na najnižoj razini, a društvene predmeti puno jači. Na moju sreću. No dobro, vratimo se slikarskom putu. Upisujete akademiju. Zanima me, je li bilo promišljanja? Je li bilo možda u obitelji, pa što će ti to, pa sigurnije ti je nastaviti u smjeru... Ne, po stvari nije. Imao sam, pogotovo od svog tate sam imao jako veliku podršku. Lijepo. Tako da i od same srednje škole, kad sam odlučio, kad sam shvatio šta u stvari želim, cijelo vrijeme sam imao podršku, tako da, evo, puno razumijevanja i puno podrške. Hvala za sad, gospođa Švec-Španjol. Je li vam ovo jedni elektrotehničar o kojem brinete? Šalim se, znači akademski likovni umjetnik, ali ovo mi je stvarno zgodan životni put. Boga mi je, da. Sve strano. Da. Nije baš za očekivati, je li tako? Pa nije za očekivati, ali sa umjetnicima morate biti spremni sve očekivati, tako da... Da. Što reći o stvaralaštvu gospodina Kastrapelija? Pa evo, uvijek me pitate koliko dugo znam umjetnike i kako smo stavili našu suradnju. Dubravka znam zaista jako dugo, preko 10 godina. Surađivali smo prvi put u knjižnici Matice Hrvatske u Zagrebu, kada se još bavio opusom Cervantesa. Zatim smo nastavili suradnju kada se posvetio Marinu Držiću. Mislim da preko 10 godina se bavio Marinom Držićem. I onda kada je krenula inspiracija Žerveo, meni je bila jako bliska, jer moj tata je rođen u Rijeci i ja sam imala none i noniću, živjeli su na Oštrom, tako da mi je i taj dijalekt bio poznat i sve te scene, taj svakodnevni život bilo mi izuzetno blisko i toplo, a s obzirom da Dubravko Kastrapeli ima jedan taj zaista živopisan i ekspresivan likovni rukopis, svo bogatstvo koje je on interpretirao te poezije u svom likovnom rukopisu je apsolutno nevjerovatno. Zanimljivost ove izložbe je ta što će posjetitelji zaista moći upoznati medije ilustracije na najraznolikije načine, zato što je Dubravko pojedine pjesme interpretirao nekoliko puta u različitim tehnikama i u različitim formatima, od akvarela, tuša, akrilnih boja, pa čak i grafičkih boja, ugljena. Tako da ova izložba slavi bogatstvo ilustracije, a i mislim da ono što je specifično je ilustracije su uvijek nekako naručene. One se rade ciljano za neke publikacije, vezane su uz tekst. Dubravko Kastrapeli je samo inicijativno počeo raditi ovaj ciklus jer ga inspirirao, tako da on nije vezan, mislim jest naravno uz njegovu poeziju, ali nije nigdje publiciran u tom smislu, nego je to baš jedna klasična likovna umjetnost koja slavi i stavlja u fokus kako dijalektalnu poeziju Drage Žervea, tako i sam medij ilustracije. Ja se moram vratiti elektroškoli. Dva su pitanja. Ponekad postavljam ono vezano uz realnost da svaki umjetnik mora biti i tehnolog. Mora poznavati sredstva s kojima radi, boje koje se ponašaju na različite načine, alate. Ali zanima me, evo promatram na ekranu neka vaša djela, gospodine Kastrapeli, prostornost, dubina. Koliko vam je pomoglo tehničko crtanje kad ste, znam da su njemu uči perspektiva? Pa, znači ono što me naučio Ruđer je u stvari obraćanje pažnje na detalj i na preciznost.
Sad konkretno shvaćanje perspektive, ja se volim s perspektivom nekad i poigrati, ne znači ne poštivati baš geometrijsku perspektivu, nego malo izvrtati stvari i tako, ali kažem, taj pristup detalju i preciznost, to mi svakako, to mi najviše pomoglo, tehničko crtanje. Da. Jer tu jedna od vaših slika koju promatram, gotovo ko da mi se kreće pred očima, dakle i ta dubina, makar i gornja perspektiva, čovjek u čamcu vjerojatno sa sinom peca ribu, dakle fantastično. Hvala. Da. Boje, razigrano, rekao bih, ostali ste na sreću dječak, čini mi se, razigrani. Malo tko to uspijeva. Pa, da. Pa, kad radim u boji, volim stvarima pristupati koloristički. Nekad kad komentiram neke stvari sa prijateljima koji isto slikaju, znaju me nekad kritizirati zbog boje, ali ne, mislim, ne znam što reći, ja sebi ne mogu pomoći. Ja volim boju i volim promatrati kako se različite boje ponašaju u odnosima. Tako da... Čekaj, ali šta te kritiziraju zbog boje? Ali puno je teže raditi s ovako intenzivnim bojama. Recimo ko za Mozarta, tu meni noc, previše boje. Mislim da sam Mozart, da se razumijemo, ali volim boju i volim promatrati kako se boja ponaša i volim kad na kraju to pogledam. Na kraju, iskreno, volim svoj rad na kraju kad bude tako bogat bojom. Ne? Da. Ma da, jer ako pričamo o fotografiji, s jedne strane lakše je raditi crno-bijelo, ako ne težimo baš nekakvom grafičkom pristupu u fotografiji, jer boje neki put se znaju pogotovo dokumentarnoj fotografiji potrefiti koje ne bi trebale biti u kadru. Ja bih rekao da je puno teže se ovako pod navodnicima igrati s bojama. Ja ne otiću u kič. Pa ja mislim teško. Ja stalno tako radim, tako da teško mi je procijeniti sad. Meni bi recimo sad bilo teško jako pojednostaviti stil. Meni bi sad bio veliki problem. Ali s druge strane ja jako volim raditi monokromno. Volim ugljen i olovku i onda u stvari tu onda nalazim tu jednostavnost koju tražim. Dobro, ima li ona možda neka tehnika koja mi je draža od druge ili je stvar trenutka inspiracije? Pa kad se nečeg prihvatim, volim tražiti koja tehnika bi odgovarala za tu neku temu. Ne? Kako najbolje prikazati temu s kojom tehnikom. Ne? I tako u stvari onda idem. I onda nekad mi je ljepše raditi olovkom ili ugljenom, a nekad mi je ljepše raditi sa akvarelom. Ali kažem, nekad tražim. Sad baš radim neke stvari koje sam mislio da ću raditi akrilno, onako sa bogatim namazima i na kraju sam završio na akvarelu. Tako da, kažem, volim tražiti ono što je blisko temi. Sad, tu i tamo mi se ponavlja pitanje i sad ću ga izreći. Kada umjetnik, kada vi znate da je slika gotova? Ima li možda nešto što stoji u vašem ateljevu sa strane pa čeka još neki trenutak za final touch? Pa ne. Znači... ne. Mislim, po meni je to stvar intuicije i u stvari, da, to je problem. Ne stati prerano i ne izmučiti sliku do besvijesti, ali radim intuitivno. Onda kad mi se čini da je to onda stanem. I onda nema više dorađivanja, nema mijenjanja, to je to. Da. Sonja, oprostite, malo smo vas zapostavili. Što jedan povjesničar umjetnosti može reći o radovima Dubravka Castrapellija? Pa
Ja bih rekla da Dubravko Castrapelli, kao što sam već rekla, imate jedan vrlo ekspresivan, bogat likovni rukopis koji je vrlo raznovrstan ovisno u kojoj tehnici radi. Na primjer, na ovoj izložbi ljudi će moći vidjeti kad slavi to bogatstvo boja. Boja primarno komunicira ilustraciju kroz nekakvu toplinu i dinamiku, a kad je riječ o akromatskim prikazima, recimo Trešete je napravio u tehnici ugljena na papiru, tu možda više do izražaja dolazi sama gestikulacija, mimika lika, dinamika i ekspresija. Tako da, ovisno o mediju, odnosno o tehnici u kojoj radi, nešto drugo je u fokusu. Meni je jako draga interpretacija Morčića, kojeg je možda najviše u različitim tehnikama Dubravko interpretirao, a interpretirao ga je u jednom izduljenom formatu položenog pravokutnika, gdje je baš onda nekako Nona i njezina ekspresija došla najviše do izražaja, kao i sami pokreti Morčića, odnosno mačka koji bježi. Koliko je teško kustosu u jednoj privatno kompaktnoj galeriji predstaviti tako različite opuse umjetnika? Pa bilo je uvijek i izazovno, ali istovremeno i vrlo kreativno i dinamično, i to mi se sviđa jer ljudi inače, kako sam ja završila i taj dodatni studij muzeologije, imam tu svijest o prostoru i samom načinu na koji je izložba postavljena, jer ljudi gledaju na izložbu, ja sam došla u prostor i sad da li mi se sviđaju ili ne sviđaju dijela. Kada završite muzeologiju, razmišljate i o prostoru i kako su ona postavljena, znači da li su recimo ili po vrsti medija ili kronološki, da li ima ta jedna dinamika, da li je sve razumljivo, da li je pregledno, prateće legende, dobro sad tu nemamo tekstualnih legendi, ali one su isto jako bitne, i isto kao i što je Dubravko rekao da intuitivno zna kada je djelo gotovo, tako ja znam da je postav gotov kada mi ništa više ne titra u oku, odnosno ne smeta mi ništa u prostoru, nego sve funkcionira i tamo je gdje je. Tako da mislim da smo i ovaj put maksimalno iskoristili prostor Galerije Rab, predstavili veliku količinu dijela, ali opet da ne bude prenatrpeno i da posjetitelji u miru se mogu posvetiti svakom pojedinom radu, ali vidjeti tu širinu i bogatstvo Dubravkovog aktualnog ciklusa i rada. Sad, kad pričamo o djelima, ja nisam nikakav povjesničar umjetnosti, ne poznajem slikarstvo toliko, ali ono što mogu vidjeti izvornost u vašim djelima, ali imate li možda kakve uzore, slikare kojima se divite? Da, ovako, znači kad smo na likovnoj akademiji sam završio dvopredmetni smjer, povijest umjetnosti i slikarstvo. Naravno, ta povijest umjetnosti nije bila toliko potkovana i toliko široka kao što su imali studenti na Filozofskom fakultetu, ali dobili smo jako dobar uvid u povijest umjetnosti i u stvari taj studij me naučio promatrati umjetnost od početaka do sada i gledati i prepoznavati i razumjeti, tako da sam naučio voljeti sve i u biti u svom slikarstvu svo to znanje i koristim. To što ste vi spomenuli, perspektiva, tako da ima tu i obrnute perspektive, ikonografske perspektive, mislim svačega ima. Ali kažem, čovjek na tom studiju nauči voljeti sve, tako da evo moram priznati da neke uzore nemam, ali naravno čovjek uvijek voli pogledati nešto vrhunsko. Jer zanimljivo mi je, tjeramo djecu da interpretiraju djela, bilo književna, likovna ili bilo kakva druga, na određen način koji je propisan. Dakle, ne dopušta nam slobodu da djelo promatramo kroz vlastito iskustvo, a s druge strane zgodno mi je čuti ni pjesnici, ni slikari, dakle, kad stvaraju nečer, pjesnik reče, evo ja sam htio u pjesmu ubaciti toliko onomatopeja i tako dalje, i tako vjerujem da ni vi kao slikar ne razmišljate o tome
baš evo sad idem slikati ovako, bit će, ne znam, te boje zbog tog i tog, nego jednostavno što ste rekli, intuicija i nadahnuće. Pa intuitivno, mislim, kad slikam, prvo najviše razmišljam o kompoziciji. Uvijek volim da mi je kompozicija dinamična, da dijagonalna i tako. Ali isto i razmišljam o boji, ali da, ovo je sad jako teško pitanje što ste postavili, moram priznati. Mislim, šta treba? Djecu treba prvenstveno izlagat, po meni barem, i takav sam imao diplomski rad u stvari, jako puno izlagat kvalitetnim umjetničkim djelima. Mi toga u Hrvatskoj imamo jako puno i djecu treba voditi po muzejima i stalno ih tome izlagati da ona to gledaju. Ne moramo mi njima sad pričati kakva je kompozicija, šta je tu radio, autor, ne znam, možda neka anegdota da bolje zapamte tu sliku. Ali mislim da to opetovano izlaganje nečem kvalitetnom ćemo i njih u stvari, oni će biti, kako bi rekao, spontano, intuitivno uvučeni u taj svijet. Već njihovo oko znat gledat i prepoznavat. A onda nekakve analize i ne znam, to bi ja ostavio za kasnije. Ne znam šta Sonja kaže, isto kao povjesničarka. Ja se apsolutno slažem, to je govorio i nažalost pokojni kolega Nikola Albanese, oko jako dobro uči. Znači ne samo gledati nego i vidjeti. I ja sam to i kroz vlastito iskustvo vidjela da što sam više posjećivala, kao što je Dubravko rekao, kvalitetne izložbe, pogotovo starih majstora i sve, vi onda sve brže i sve lakše možete na prvu vidjeti što je dobro djelo od suvremenih umjetnika, što nije. I to je nešto što je teško za objasniti jer ne možete to teoretski nekako u nekakvu matematički definirati. Nema definicije toga. To je jednostavno iskustvo gledanja i razlikovanja dobrog od lošeg. I to ne možete ako niste pregledali kao što smo mi i na samom studiju, a kasnije samo inicijativno obilazili sve te izložbe. I zato je jako dobro ovo što je Dubravko rekao, da se djecu ne opterećuje sa puno teorije, nego da im se u praksi da jednostavno da gledaju, upijaju i kasnije će sami znati zaznat. A tu je onda i velika odgovornost medija, jer nažalost danas u medijskom prostoru se svašta preporuča i predstavlja kao kvalitetno i onda kada mi kao struka moramo pojedincima objasniti da to nije kvalitetno, oni će reći pa šta, to je bilo na javnoj televiziji i tu jest odgovornost medija da isto bi trebali znati razlučiti jer sudjeluju u edukaciji i obrazovanju šire javnosti. Što još reći o arapskom likovnom ljetu? Jeste li, gospođo Španjol, namjerno dvije izložbe ovako povezali u galeriji Pik i galeriji Rab, koje su obje vesele, vedre, ljetne? Da, naravno u suradnji i sa konačnom odlukom voditeljice galerije Nives Gvačić i ravnateljice Katarine Ribarić spojili smo dvije izložbe, ne samo ove dvije nego i prethodne dvije, kada je u galeriji Rab bila Jasmina Jakopanec, a u galeriji Pik Ivan Midžić. To su bile više onako monokromatske, ozbiljnije, možda malo mračnije izložbe, dok aktualne izložbe, izložba Natalije Berezina otvorena u Piku prošli petak i izložba Dubravka Kastrapelija koju večeras otvaramo u galeriji Rab slave živopisno, koloristično slikarstvo i crtež, odlično korespondiraju zajedno, vode nas u neke imaginarne svjetove, neke ljepše svjetove i moram reći da su ove izložbe zaista namijenjene i najmlađima, ali i široj publici odrasloj i mislim da nekako ovako za vrhunac ljeta nije se moglo bolje poklopiti nego da imamo dvije ovakve izložbe. Dubravko, ja ne znam što nakon ovoga reći. Sve je rečeno. Da. Evo, hvala vam na vašem vremenu, hvala vam na talentu, inspiraciji kojeg izlažete nama tu na Rabu u okviru Rapskog likovnog ljeta. Vidimo se večeras. Hvala Rabu što me ugostio, hvala vama i vidimo se.
Evo, ja bi pozvala zaista posjetitelje, nekako nam je vrhunac Toplinskog vala, u Galeriji Rab imamo jako finu klimu, galerija je velika, Dubravko će biti večeras s nama da odgovori na sva pitanja, povedite i svoju djecu, unuke, dođite i sami sa svojim prijateljima, jer ovo je izložba koja posebno tu na ovom kvarnerskom, primorskom području korespondira i sa tim dijalektom, vraća nas malo u vlastito djetinjstvo, podsjeća nas na važnost i bogatstvo našeg jezika, ali i na bogatstvo samog medija ilustracije. Hvala vam. Hvala vama. Naši gosti su bili akademski umjetnik Dubravko Castrapelli, čija samostalna izložba Poezija Drage Žervea se otvara večeras u 21 sat u Galeriji Rab u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Rab, a s nama je bila i samostalna kustosica gospođa Sonja Švec-Španjol koja je izložbu i postavila. Slušajte i dalje Radio Rab.